icambere aba DJ na ruhara runini bafise ubuza umuziki wacu gutera imbere. Ahanini twakoma induru ku ba journaliste bari ku ma micro kuko umuririmbyi umu DJ akubita indirimbo amaze kumva ko ikiravugwa cyane. None nashobora gufata indirimbo ariyo yose akayikubita hagi indirimbo itarabaha hit. Urumva? Rero gukubita indirimbo zikino kuvuga atazofata indirimbo zose azitera muri iyo boîte urumva nawe akora boîte iyo bashira indirimbo zitambika. Dusaba abaririmbyi b'u Burundi bakore ama indirimbo zitambika. Bakunzi ba Flip GT murakomeye mumeze bon twaho turi hose turashima tumeze neza cyane tubwira batagira subscribe muge subscribe share comment tubwira mugire ama comment cyane ku byo mukine tubashikiriza gatwanenye turyoherwa cyane. Uno munsi ndafitiye umutumiri bien Freema mugume hafi afise indirimbo nshasha yitwa Dusma, indirimbo iri kuri hit ifise amasaramu meza cyane. Umume hafi ga abayagire kuntu byose byagiye biragenda ugiye amutwara indirimbo abagiye baramusapotinga bose ku ndirimbo mugubane natwe. Merci sana. Thanks kabisa. Bro sinumva ko tukuvumbuye ko twabigusabye tugusangira karibu wawe. Bro ubonye abantu bagutembereye nkuko uyimva gute? Ahubwo ndashima Imana kuko urabona ama TV online ajihageze kandi mushaka kumenya byinshi kuri twebwe. Ahubwo nivyo dushaka hanini Imana yabikoze. Uri mu bantu twifuza gukorana nabo cyane cyo tukuronkeraho mu mwanya mwiza ufise indirimbo tumwe turabona imwe kuri hit yaba kuri social media abantu bose barishya ku mastati indirimbo imeze neza cyane Dusma ntihenze twa Dusma sivyo? Ego ni indirimbo yitwa Dusma ya imaze 3 jours ntihenze isose ifise amasana meza bondi baza ko ni video iri romantique indirimbo iri romantique. Jewe nagerageje kuja kuri YouTube ndareba ama views ifise muri 3 jours ndabona si ibintu sino bigaya. Ni byiza cyane ko ngaha mu Burundi turi mu bantu baki bakoresha YouTube mugo turebye indirimbo igeze ndabona yuko harimo avantage ku zindi ndirimbo agiye urakora mu nyuma sivyo? Twashaka kumenya indirimbo ibaragutwara amahirangana gute bro? Indirimbo yaranwaye uburyo bwinshi ndibaza kwanza cha hanini uravye ujya mwigeme yari muri family ya ex-president Buyoya. Ego urumva ari mu muryango wabo bono muri video magabo nabone ko niba bikwiriye kuja muri video kugira ngo ashike muri video namwe amafaranga menshi cyane. Bo director wa video location kubuza abantu urumva rya twakoreye ni ari imande zo kuja igiteka. Ibyo biri mu mfasha kumenya cyane kubera iki wahisemo tumenya ukora mu gisagara cya Bujumbura keshi abasereshi barimo n'indakora cya Bujumbura wahisemo Shen image tutashizemo tutagerageje gushizamo kubera mugabo twafashe ibintu byinshi cyane. Ahubwo reka nshimire Farsi yankoreye video imeze neza. Twashaka kumenya amera offer waramuhenze kujya video. Farsi ndibaza ko mvuze amafaranga ngana na mayo Farsi benshi bavuga ati abaririmbyi benshi barishima iki mu bisanzwe Emilio ariko murakora indirimbo ziri kuri keke Emilio kuduga tubana ko bati courage uburyo bwanje nakoresheje Shimire Shabani DJ bonga mu Burundi batemura kuza umuziki wanyu uko mubyifuza ibyo bintu urabivuga iki
reka rero urakoze kumbaza icyo kibazo cya mbere uruhara runini bafise ahanini twakoma induru ku bajournaliste bari ku mamikro kuko umuririmbyi umu DJ akubita indirimbo amaze kumva ko ikiravugwa cyane none nashobora gufata indirimbo ariyo yose akayikubita indirimbo itarabaha hit urumva rero gukubita indirimbo zikino kuvuga ati azofata indirimbo zose azitera iyo bate iyo bashira indirimbo zitambika rero je akwita indirimbo muri boîte indirimbo atarumva n'ahantu abantu nayo batamba umva wanza bumvira iyo ndirimbo kwanza mugabo bamaze kuyumva ahantu bica bitera ingufu rero no kuvuga n'umu DJ duhuze icyo kintu kizondanye ko nyine amicale des musiciens itabishire mu ingufu z'iki aba DJ abaririmbyi n'umukuru ari muri leta nka meya ashiremo maire de la ville adufashemo kuko na leta turayikeneye mu idufashe kuko urumva itazitegeka ukavuga ati amakabu